Reka nongere ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza ukomeje kubana natwe ukomeje kudukurikira uri hirya no hino mu bice bitandukanye uri mu Rwanda uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nizere neza ko ukomeza kugenda ugira ibihe byiza. Ikaze muri aya makuru nkubwire ko Perezida Museveni w'igihugu cya Uganda ni igihugu giherereye mu majyaruguru y'u Rwanda, ni igihugu kimaze iminsi kitarabana neza n'igihugu cy'u Rwanda, yohereje intumwa mu Rwanda. Ibiro byaje gutuma i Kanombe cyangwa se ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali giherereye i Kanombe bikanga. Perezida wa Uganda Yoherereje Museveni bivugwa ko yoherereje mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame intumwa yitwa Adonia Ayebare mu cyumweru gishize. Abakora ku kibuga cy'indege i Kanombe barikanga. Amaguru agera kuri Chimp Report bwiza ikesha iyi nkuru avuga ko Ayebare Adonia usanzwe ari intumwa nkuru ya Uganda mu muryango w'abibumbye UN yageze ku kibuga mpuzamahanga i Kanombe mu mujyi wa Kigali ku wa gatanu tariki ya 5 Werurwe 2021, ariko abantu bahakora cyane mu nzego z'umutekano mu by'ukuri barakangarana cyane. Hanyuma iki kinyamakuru kivuga ko abashinzwe umutekano bahise batangira gucicikana bahamagara mu by'ukuri ababakuriye ko Ayebare ageze i Kanombe mu Rwanda. Ni nyuma yaho rero byari bimaze kumenyekana ko atahanyuraga yigendera gusa, ko ahubwo agiye rero kumara iminsi 2 mu gihugu cy'u Rwanda. Kivuga ko rero hari umwe mu bayobozi bakuru mu Rwanda utarashatse ko amazina ye atangazwa, wagitangarije ngo nibyo Ayebare yari ari hano mu Rwanda mu minsi mike. Chimp Report yagerageje kuvugana na Ayebare ku cyari kimuzanye mu Rwanda ntibyakunda kuko ngo atabonekaga ku murongo wa telefoni ye ngendanwa. Abayobozi ku ruhande rwa Uganda bo bavuga ko batazi icyari kizanye Ayebare mu gihugu cy'u Rwanda. Ku ruhande rw'u Rwanda nta kinyamakuru cyatangarije abanyarwanda by'uruzinduko ndetse nta n'umuyobozi wigeze abigarukaho. Nubwo bimeze bityo ariko Chimp Report yo ivuga ko uyu Ayebare yahuye na Perezida Kagame muri weekend ishize, nk'uko umwe mu bayobozi mu Rwanda ngo yagitangarije aya makuru. Ngo uwo yagize ati Ayebare yarazaniye ubutumwa buvuye kwa Perezida Museveni abuzaniye umuyobozi w'u Rwanda Paul Kagame. Isoko y'amakuru ya Chimp Report mu bijyanye n'ingendo z'indege yatangaje ko Ayebare yahagurutse muri Uganda ku itariki ya 7 Werurwe yakoresheje Rwandair anyura Entebbe, mu by'ukuri aza kugera ku kibuga cy'indege i Kanombe mu Rwanda. Nta ruhande bireba mu by'ukuri rwari rwagira icyo rutangaza kuri uruzinduko bivuga ko Ayebare wigeze no kuba ambasaderi wa Uganda mu Rwanda yaba yarahagiriye. Nanone kandi ntiharamenyekana ibyari bikubiye mu butumwa bwaba bwarashyikirijwe Perezida Paul Kagame niba koko aba bombi baba barahuye. Biramutse ari mamo uru rwaba ari uruzinduko rwa kabiri ambasaderi Ayebare Adonia agiriye mu Rwanda mu gihe kitarenze imyaka 2. Uyu mudiplomate kandi wahoze ari umunyamakuru mu Kuboza 2019 yari mu Rugwiro aho yarazanye ubutumwa bwa Perezida Museveni mu by'ukuri bwavugaga ku mubano w'ibihugu byombi uko byakomeje kugenda bitangazwa. Ni ambasaderi Adonia rero Ayebare bivugwa ko yari mu Rwanda azanye ubutumwa bwa Perezida Museveni w'igihugu cya Uganda. Uyu mugabo rero w'imyaka 57 akaba n'umuvandimwe wa Major General Abel Kandiho uyobora CMA rwego rw'ubutasi mu gisirikare cya Uganda. Bigaragara ko Museveni amubonamo umuntu wagira icyo afasha mu gutsura umubano n'igihugu cy'u Rwanda. Uzikizwe nuko ibihugu byombi bibanye nabi kuva mu myaka 3 ishize. U Rwanda rukarushinja Uganda gutera inkunga abashaka kurugabaho ibitero no guhotera abanyarwanda. Ibi Uganda ibitero twatsi kavuga ko ahubwo u Rwanda rwayinjijemo intasi zayo. Mu by'ukuri ibi birego ariko nabwo rukabihakana. Umuhate w'ibihugu byombi rero mu by'ukuri bibifashijwemo na Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawo ntacyo ukomeje kugeraho, dore ko byahumiye ku mirari rwadukaga n'icyorezo cya COVID-19 mu gihe impande zombi zari zigeze kure ibiganiro. Hagati ariko ibi bibazo byateje ibibazo muri diplomasi, mu buhahirane ndetse n'imibanire ku baturage b'impande zombi badahwema kwinginga abayobozi ngo bakemure ibyo bibazo batumvikanaho bongere bahahirane nk'uko byahoze mu bihe bishize. Ngibyo rero ni bivugwa hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda. Reka dukomeze n'andi makuru mbwire ko inyeshyamba za ADF zirashinjwa kwica abarwayi bari barwariye kwa muganga. Byibuze abasivili bagera kuri 3 barimo umugore kuri wa 6 tariki ya 13 Werurwe biciwe mu ivuriro mu gitero gishya cyitiriwe inyeshyamba za ADF Allied Democratic Force mu mudugudu wa Kararangwe uherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'umujyi wa Mamov mu burengerazuba bwa Oika muri teritwari ya Beni muri Kivu y'amajyaruguru, mu gihe abandi benshi cyane baburi urengero nk'uko byatangajwe na Kinos Katuho, perezida wa Societe Civile Mamov. Yatangarije amakuru Actualité.cd
ngo abishwe n'abarwayi bari bari mu ivuriro ryaho bicishijwe imihoro n'amasasu muri iki gitero cyagabwe saa 9 z'amanywa. Ati tutibagiwe n'imfu, ati nizo mfu, ati turashimira ingabo zakoze ibirometero 20 n'amaguru ziva mu kigo cya Mamove zerekeza Kararangwa kuza gusubiza inyuma abateye. Ati kubera rero kugutabara ntabwo hangiritse byinshi cyane. Iyi nkuru isoza ivuga ko imibare ishobora kuzamuka kubera ko hari abandi benshi cyane bashimuswe n'izo nyeshyamba za ADF mu giturage cya Mituwei gituranye n'icyagabwemo ibitero nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Hanyuma mu gihugu cya Uganda, Perezida Museveni yavuze ko we n'umufasha we batari bafata urukingo kuko hari abarukeneye cyane kubarusha nk'uko yabitangaje. Perezida wa Repubulika ya Uganda Yoherereje Museveni kuri 14 Werurwe 2021 yavuze ko n'umufasha we Janet Museveni batarafata urukingo rwa COVID-19 kuko hari abarukeneye cyane kubarusha. Ni bumwe mu butumwa yatangiye mu ijambo yaraye agejeje ku Bagande, asubiza by'umwihariko bamwe bashinja umuryango we gufata urukingo mbere y'abandi mu ibanga rikomeye cyane. Perezida Museveni yagize ati ntabwo ndakingirwa cyane, ati yewe na Janet Museveni ntarakingirwa kubera ko ati twifuje ko abantu bafite ibyago byo kwandura no kuzazwa na COVID-19 baruhabwa mbere. Tariki ya 23 Gashyantare 2021 igitangazamakuru The Monitor gishingiye ku makuru y'ikindi cyitwa The Wall cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko Perezida Museveni n'umuryango we bahawe urukingo rwa COVID-19 rwitwa Sinopharm rwakorewe mu Bushinwa mu ibanga ndetse kandi ngo kiranabanenga. Inkuru yababaje bamwe mu Bagande bibazaga uburyo umukuru w'igihugu n'umuryango we baba barikunze birengagije abantu bababaye mu by'ukuri babarusha ibyago byo kwandura ndetse no kuzazwa n'iki cyorezo cya COVID-19. Tariki ya 8 Werurwe 2021 ubwo yagezaga ku Bagande ubutumwa bwe kuri uwo munsi mpuzamahanga wahariwe uburenganzira bw'abagore, Perezida Museveni yahakanye aya makuru yongeraho ko agiye rero kujyana mu nkiko The Monitor. Perezida Museveni yagize ati mu gihe cya vuba ngiye kubona amafaranga mu ishyaka ryanjye yo gukurikirana The Monitor kuko bavuze ko nihishe ati mu by'ukuri n'umugore wanjye ati tukikingiza COVID-19 mu ibanga. Ati namaze gushyikiriza urukiko ikirego ngo ndi umugabo wikunda mu by'ukuri wihisha ati njyewe n'umugore wanjye tukikingira ati nyamara abandi Bagande bari mu bibazo. Ku itariki ya 14 Werurwe Perezida Museveni yagarutse ku kibazo cye na The Monitor yamushinje kwikingira mu ibanga, avuga ko washobora kuyibabarira ari uko ibanje gukora inkuru isaba imbabazi ikayishyira ku rupapuro rwayo rw'imbere no kuvuga kuri front page. Hanyuma yagize ati The Monitor bagomba rero gusabira imbabazi ku rupapuro rw'imbere kubera ko bavuze ko nakingiwe mu ibanga, abantu banje bakiri mu bibazo, bavuze ko ati nikunda ati bagomba rero kunsabira imbabazi mu rwandiko runini cyane ku rupapuro rwabo rw'imbere. Binyuze muri gahunda ya COVAX, Uganda yakiriye inkingo zigera ku 864 za AstraZeneca tariki ya 5 Werurwe 2021. Minisiteri y'Ubuzima yerekana ko kuva ku itariki ya 10 umunsi wa mbere w'ikingira kugeza ku itariki ya 13 muri iki gihugu bamaze gukingirwa abantu bagera ku 1215. Hanyuma umuyobozi mukuru muri Uganda bizwi ko yakingiwe iki cyorezo ni Minisitiri w'Ubuzima Dr. Jane Ruth Acheng watangirije iki gikorwa